Kardom niliklar at BP, pinya birta ang tonpen arjuik tham. Aprangsi bangso visual lang ikha. Bangso visual ke thek lo tengke bangso munit ko pia potsi kateroya red mapusi mathapon tahai. Bon ta ahok peda bangke to wara long lang kachiteng black pen geng pen ke damat hayan ta kavider jok sai jok che pen wala long kateroya visual puthot lang ikha. Ahok Karbiang long ahem pi pulute difurong so pihen lo. Difurong so pi lagi karbiang long chot kalisi det piadang ansatame nong nam kile dun et along arong so pi lo. Ate difurong so pi along railway station sitamido. Lapen kedam tang surhini ra inkora hinianinkan Ministry of Housing and Urban Affairs pen kepadopon Swachh City Awards kepajara hut sitami fastest mover City Award for the Northeast Zone Pens the Difu Municipal Board Pensi nong ich palong dun. Bonta lang ikha bang so visual. Lamding Road pen kibang coursing tirang injar cup nang karlu kicheng mati Difu head post office atheng walong matsi check pro jon su se pen lang kachipabi plak jong radatum kacheleng sungpi khangjang lo kedam tang pai pai ni phai krehiniar ni KACC Tuliram rong hang kapin kharateng pen agriculture board chairman Mohon Singh Tisolapen Difu municipal board tum pen chelang si adi malong an lang charidam si prabjin pen semar ponjia pansitami ningje pondo Bonta non an ni kep su se parte da pita thang nat kasimara saikideng pona visi aphiong lang nang thiong ajok non apangke coursing tirang ingjar kapalong anta lang ki the an parke KAC pen bangso di malong thang nat saikideng a ve pulute gari motor pen kidam nang jiadim telong pensi parai harai kachikap chunang ji an pinlo Nona bangke flyover pen Difu town ki ludam jia tuwar matsi lang ki pabi kar nu krung pen ajok gari motor pacheleng long lesi tuwar amat rangkha cheklo. Halapu kareng bus stand abana hinle lang dam pusitami drain pen kai kenang ki liver bar pi bar so pen dang lok ki ter ki air alang tuwar pia long matsi kang back side jokji gari motor pen danglok keng pen ke dang matung sitami bang solang bung pen helat ponang kok Lasi bang so di malong prabjin pen ke isitum RDP ponra ajara bidi pen sitami coursing terang injar ka pen post office atheng no along kachit teng plak di malong prabjin pen lang ki palia bidi claim pon pepulute e prang arve ke janghud ansu sesi lang nang chipleng bompo lapen ansu sesi radatum kacheleng abangki akisung nang chitong chu bompo lasi un anaki prapen bang so di malong lang ki pali abidi claim pon sonte radapan sitami ali doji lapen kacheleng over size sitami joy ki jog one pen long loop news report KATV news Kedam tang pai pai ni phai kriner ke par ni bida singkram sa phani nudamia Imran Ali ki thengi chok pen apran kar muchi kabor isi lang royalong paklo chok aputhak ham phang song tum pen kachi song la pen Difu police station along Imran Ali aputhak lam hoi setami pidam do lam hoi pidam tet pen non an ni phopeng der pita ki nep kang nang pon pe rek aputhak ham phang song tum pen Imran Ali ki do hem long an palidam Kahomri dam pen ke thek dam long apangki Imran Ali I hem ka chikim hem chardon hini an chikim pondo lapen Imran Ali I hem long apangki chai nong ki that adim busi hem arpong along alvi RC tip thek pon long do bangso putak sarmon hanse pen kaning je pon ateng ki Imran Ali apana bangki karbia tumsi ki raidun polam the sarmon hanse pen ning je pon inut ki jok che amia Imran Ali aphan kopia thesi methang karbia munit ki rai dunang bir takilong bangki Karbiatum Imran Ali aphan ke raidun tangka si cho enbom lason pulote kosong si karbia khaitum ning si ki do thekla
labang somia pan inut bang hinia karbi tum tangka cho NC ke raidun sitami inut karbi avi penabangki ki chokcha pan tangka pen cholari jong sila puson ke chiki bia so pan tangka joini ar chak pidun bom puluti pini bida singkram sa chot kalisi penna babangki neponi nangponi ki phoji puta padmateron pen ningji pon tulong edak komane karbi tum sila Imran Ali Khan ke raidun putala solam nili arju tulong lage karbi mati kopi posi inut mia phan ke raidun lo kopi porsi lage raidun ma polote jasmet nili karjulong alam le he poisa pensi ka bachela arpu avi tum mange karbi tum bunang po angke poisa bangke anut ka prek tum bachela arpu lason polote ko posili tum karbi tum ek climate ke do nili tum arjulong phipsi labang so amughol a jihadi ban inut bhaini akar bitum ke raidunji phan se bot ibom bosi nil tum arjulong asik badu akar bisa tami karbia vi phik pen ke tangka maha pen ke chopala deri bosi ni tum hin pen chuning riduno ke damtar ni me theglong lo idum langko ka kula nili jok jak pen risang hula pen benana party hamphang song chipu pepe ni tum hadak juni nini chesong lo karbing no thomas council pen ke karbiang long arat ake memang chedon si amening than proof lo yadame aphi me karbi tum se archak ki pidun thu non le thosa me arjulong phri da dak archak ki pidun ji pu phansi kapot idu kok pu jong se la pusona archak pidun bom lang ko putang ne kibang ji lang ani bage pi ni bida singkram salomene morning ka pre ko mani aterang po mene karbi tum hanang lang ropo lasi badu karbi salome karbi vi pen ke chiladun deri gonari tu silam bagin halapu Imran Ali lapu ana hem kachikim long lo abangki kunara long le patta pensi kachikim lapen bang so long le patta ki pi vek SK mondol nangji humri ra prabjin pen long le patta ing than vek nangji puta ningje pontu mi pulo jela bang so ahem nang tum theklo mo kang tu so kali indeng hini bo komatsi la so mughol a jihadi phan permission mang pidel lo dak hemachikim komasi pota pidel lo alang itu meda karbing long ban thangna kachirap lo gabelu hembrek lege hang bono MOU le puno MOS le puno pencheng lok 6 schedule kapang tangona thang nat kachirap abilu bonsan me kopi wose la hai ang tanmen ke bang Bangladesh pen East Pakistan men ke bang atuman la son long le phelang pila komal hala so mondol ASK ilitum lang cari nengi ase prabjin ben pinabang bong labang so ahem apota nang check nang po lapen apota so non tribal so mughol amendment do kok patang te ing thanang po Imran Ali Khan long le tiga bangke ladak a family to mange nili to mange chak te khelo la to mange ang tang dam lang po karbiang long masi padolong nang nilo lapen Imran Ali Khan komar mondole skesi la an aja ko do pela so a building permission mate pota ke pidet lo Imran Ali po ke lagi nut mia mate lagi non tribal munit ang tang men ke ang munit si yo la ni nil phe mai du theglong le hem chaning kim la sila so hem mange prabjin pen SK mondol tum la pen ero tum wang pen na ba mat bang si la so dinong nang bijit nangi ko son fila dak hem la ante hem the po hem ki kim long lok ma lan velo Imran Ali phan lam hoi ki pipon an ni pri pleng tang lo bon ta non puan tan nep long le lang la si rai kom sai khia tum sita ke chok chia dai ke do ve ka bang phu phan un an aki prapen nep sirak nang po la pen Imran Ali phan bang ki nep chot kalisi la puson bang phu phan bang ki helle pen apsi apranar muddet mate encounter wek nang chiputa ka ji song atum pen ningje pontu pencheng lok alang li tum lok intelligence atum na mi pik kopi pulang han ne pek thedet ke kona se kajui lo halama arju me lo apotsi pini ni tum ladak group pen wanglo nang humri lo abang doma we ma pusata me ladak long bangke abang awi la si prabjin pen raikom sai kitum han alang li phan nepsi labang so Imran Ali pulo ne mate mughol lo ne jihadi phan encounter nang hi pusin li tum ne hen pen ke hang paso dak lo konan ma ke theglong upload nang po raikom sai kitum encounter wek nang raikom sai kitum sa me lapuson ukroponthi kontrak badi teroris aphan ke theklong pen si upload nangi mat encounter nangi pujini tum hit pen ke so ke hang paso dak lo pen news report KATV news
Difurong sopi han ke cham mati hipi kechi pruathe pendanglok han ke cham do ananam ke sobang ke te boktera hitialong penamasi kacheton avi laki maduta chini pa mebinong bangso han ke nam anam ke so puthot nini ni thoma prang ke isetum ahin pen difurong sopialong ang tam pen han ke cham ke wan bit chia pan si pokum pilo bangso hute bokterai pen kilong ana han pen li rong sopialong jor chot noi pusi difurong sopi han ke cham ke joratum ana pan pokum pipon la sojok pai pai ni phain koi rap PR ni difurong sopialong han ke cham ke joratum an phirangkia mai hangsi han ki jor kasik sak puthak pherang kia thengnu pachini pon alang li tum pen ki pachini pon a teng ke isi pen nil tuma phan ang tan pen han nang ki pawan dong li der jo hi thi ajo han ki jor ji phan penang ana ki sung dukok lo athila da wholesale long li han en husidami nilitum jor dor de la pen wholesale tuma bang ke mesena han wan bi lasi nilituma phan ang tan pen han nang pawan dong tha pasi ka chuni ri paduk सब्जी 25,000 मना किया है लोग कि हम लोग बाहर से माल नहीं लिएगा और इसके लिए 30-40 से कर हम लोग लिया थोड़ा थोड़ा माल बेचता रहा अभी कुंटल से मना किया है कि तुम लोग माल बाहर से नहीं लेने से बहुत हम लोग को प्रॉब्लम हाँ बलम पार करता है अभी बलम पार करने से गोदाम से आकर वही बेचता है हम लोग इसमें आपको दिक्कत क्या है दिक्कत है सर थोड़ा हम लोग लेकर आता रहा बाहर से तो थोड़ा कम दाम में मिलता रहा हम लोग कम दाम में बेचता रहा अभी क्या हुआ है अभी वही दाम बेसी है थोड़ा सा सर हाँ उसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग को दिया जाए कि ले आने के लिए थोड़ा बाहर से माल ले आने के लिए 12 বছৰমান হৈছে আজি 3-5 দিনমানৰ পৰা ধৰি এটা প্ৰব্লেম চলি আছে প্ৰব্লেমটো মানে এনেকুৱা হয় যে এই কাউন্সিলৰ পৰা কৈছে যে চব্জি বাহিৰৰ পৰা আনি পেলাই বেচিব নালাগে গুদামে যি চব্জি দিয়ে যি আনে সিহঁতে তাকে লৈ তোমালোকে বেচিবা কিন্তু আমি সেই গুদামে আনা চব্জিখিনি বেচিলেও আমাৰতো নচলে আৰু বস্তু ভাল নানে সিহঁতে বেলেগৰ পৰা মাগাই লৈ আহে নিজে গৈ নানে সেইটো কাৰণে আমি কাউন্সিলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু বুঢ়া ডিফু ৰাইজক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাক যেনে য'ৰ পৰা আমি বৰলামফা চৰিহজানৰ পৰা অলপ চব্জি চবেই লৈ আহে 50 কেজি 1 কুইণ্টেল লৈ আহে সেনেকৈ আনি পেলাই চব্জিটো বেচিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে যায় aprang kinil tum ang ton pen han ke chamwan long la sojo han srami misen sen dong kon sita nona bangki ang tan pen han ki cham ke wana bangki nang ki khang che ga jok rong so piar lo han nang jum bom lo han ke long jong si nang jum bom pulute han srami annam nang bat nang kok puta ning je pon rinti 30 साल से बिजनेस कर रहा है पहले सबको 2-4 बस्ता खुला माल लेके आके बेचा था खुला रिटेल सेल और कुछ दिन से कौन से मना किया तुम लोग सब्जी लेके मत आओ जो गुदाम से जो दाम से देगा जो दाम देगा हाई रेट हो जो रेट हो लेके बेचना है ये आप खुद देख लीजिए मार्केट भी खाली है बाजार में सब्जी शॉर्ट होगा तो ऑटोमेटिक दाम बढ़ेगा ना कैसे लाना सकता मना किया है वो सब जो देगा वही लेना नहीं देगा नहीं लेना है बस Hilson Rongpa report KATV News India long ar mukala khamati census along karbi chor kli chop hijwan nim ki rimatum an hem phunim bu kachitok dun et japan hem phunim rai ko mamai po mahang pathek ponsi rada tumapan pachini pon bom tang jubat la pen ke ilu tu marona tang bang ke ajap hit pen sitin ilu tum bela la si hola so sistemi ilu tum ke apurni mo teng pen kelang nam si ilu tum ang pure pelong pen matha dam ben ilu tum ana ma men na dia men pen en sistemi ilu tum hem posu ilu tum ke nim ke tok du nei ke nim tu ke ilu tum jong pon lo la si la so long jong pon na teng ilu tum hawar tin lo hetami la so hem punim la so long ni tum ke than ke mum ma ke tok pon ji fan ni tum matha pon lo la pen nilu tum hawara long nilu tum la so empunim asong par jap teng pan nilu tum mang pon asin Lasinon ke bom det pier mu phaila khamati census along rong rup arlo atokanu anta hem phunim busi pachitok dun et japan ahawar tin along ta arong seng pon et japan hem phunim rai ko mamaya tum krung sa mai kangi non given ji pai pai ni phain ko ra trok ar ni hawar ki hat along seng dam lapen pai pai ni phai thom ke par ni le thot sami hem phunim rai ko mamai poloni hawar amai seng pon non ki wangi taring ko de trok lin tum hawra ghata long si nilu tum bang so hawara mai nilu tum par jap ko
Lasupen aku tarik hongket pani bangke. Huluni hawarau amai along termini tu modaka ni tum parap ni pani tum bang adi maklong tiket lo. Lason datak si dambon pen tarik trok kitie cikluan bangke nili tum bangke dia narong hawaramai. Lason datak si mahamai korgan thi lapen kapre along ri lapu borjan lapen ke ho anam langki son kami tum bang pon. Lason ahawarti na long ta hem punim rai kom amai seng pon bom pupusi hem punim rai kom amai terapi mai pu jona sing teron pen pachini pon. Kasi na hong na dono sitami nili tum ke longpu longdang mat hoy inglong gitu atuman sidakar bikin ke pekir atuman sitami ketok elang kai pini ani bangke dihet ke katunda alang tum kacini ja kong tu kasi nili tum hem punim mehin tena bangke non ke wangji harot angkang sila solong ilitum Hilion pun ilitum pudolo kita ladak bang japran ada penang bang tapi non ilitum ke katu kulitang tu ngasih ke empunin anam pen ilitum ke japong orang ke long posi empunin si ketok ke nanti katu konten ini. News report KATV News. Pinia birta ki lan sikang tonlo domi thak mi kardom.